bucuruzi. Tora na chairman wa NRM akabuciro town council katerwa jo muri Mbara kandi enda kubagambira muno mundu gwa muheru kuba chairperson wa NRM mugomboreje. Emeto y'amakuru yabane kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwega. Wasiba kurunji ni nyongera kutanjera omakuru gitu Agacencwire kandi uruga kusya hondi Elias Rutugusa. President Yoweri Museveni asimira abahinzi abatira mu enkora eya 4 kamodo ehuru eyabiregenderire okongera entasiya y'umaka na no kurwana sobworo mu bantu ebe nebindi bibiro mu cyaro cyarwa mungonera erukushangwa omuri Kahunge Town Council omuri district ya Kamwenge. President Museveni omuhuriye yarimo bwa hati eyo kurwana soboro atayayiro muhinjo watiro mu nkora ya 4 kamodo erumune mutayizo sento bwa hati ishatumira nazo umwana munonga His Excellency President yakata anazaka yabaza hona abagamba ngu abanyakamwenji mwe mukamuta nebicori hate chompo nico chandumire munonga na nti tinkasa gumo mu bicori aboko kwinabizamo byantera beyi yabo na nti cyabigarukamo tunabirorizeho President kubura President ugatumire nazachi umumwani akor nako Julius omutura waryo munonga kando wabiro muramuzo mashomero kumaro bwire buringwa nagira ngo akatandika ikiteka tekweci kandi tarukwefuza ezo ikibiri kuzakizo mwaka gumene chwe gugwa amande gwatandika ku center ogwa kabango nasare ogwa corona ogumani bagweta ko no gwa corona so naguhinga umwaka gumene chwe kana gwatandika kurabye gwampere bijuma yahami y'emyaka nkebiri natandika kunoga nagira umugisha no kugira ngo ndatambura munonga nazaho munsiza hehe Brazil naza Ethiopia naza Vietnam nareba nkuba rahingo mwani ndeba modo yabo yabaye kemwe 23 abaye 10 abaye 15 neja nshaziremu kora na celebrate okurugera hari umukuru w'ihanga umuranga gwo kurwana sobworo mu cyange cyakagutandika kare gwanyuma yo kushanga ngo abahinji binji bakaba besibira mu kwinga ibicori ebyabire bitine rugendo tunayizira akamwenge na yabantu turahiga ibicori murahiga ibicori ibicori shuma vinga mwinde hikazinga nyine hikibiri watu mwana mujushe niba byanyebere kumwe abako konganya mukabandika mbaye haci kibiri buri kano ya muzinga nke mutwara makumu na mutwara nkaga haci oyine hikibiri emo watamu muhogo yo kuriya ingoro toke eyo kupaka sesente nemwe yonka wagiye mu mutwaro nkaga umwaka gona ninga okay nirunde 1.2 kana botakehireho zwakoze no that net it is gross. President Museveni ayongiri ajumera nshonga yo kubaganisa mitaka okubaganisa tutafanya bwiri ntukozese imigabo mukabagana ibyarwo mwitaka huranka akora nako yabagambira kuba rukwita kwa kushaje ho sente akatandikana miliyoni 20 net atakira 80 atereje ko yongera kushoneza abantu beyitumura mu gwa government ya NRM kwekozire hakukuba abantu babyerebe Mbeno President Zumbyaro kutayayira amakaga abantu kugamba n'emirimo yabo n'ekibakozire obuyambi bwa gavumenti yo nimanya ngu n'ekintu kisi mu Africa
icyaba abebembezi bashemereye kwehuruza biyari kandi nicyo kikureta amatsiko masya mu bantu beitu mu ihanga ryaitu. President aherizo muhinjo miliyoni ziro ku 12 okongera mu project ye kandi yaragira barukuru by'ukushashura kutungira muhinjo gumotoka ya fuso hamwe na sora otiro no kumutimbira damu kandi abakorisije sente za PDM abaruku 10 abaherize miliyoni emwe buri omwe. Wije hari wacu na sa district wagiro tumugahera hebchori ninyuka tukatu no mushirira abantu kangire no DPO twabare ikibaro cy'ibicoro tware kitakurugamo nyina kugambira muzingu kwihobo twe nabebembezi n'ababembezi biti bedi n'abakugambira ensege kahinduka kandi yasima kamwenze nangwa abwo kurira umuranga gwe ubwo kubasa guhindura abinte biturahinga na munonga okuruga subsistence farming kandi okuza commercial farming na munonga turakozesa fo eka model gasha kwa Anthony Atwine webare munonga Anthony Atwine President Yoweri Museveni nyuma abazyo nubwatandikire orutaya yorwe orwa Parish Development Model omucanga ecyatoro ubwo orutaya yorwe arutandikire omuri district ya Bunyangabu ubwo arukuzumaka gakatura mudewo omutura acharo cha Kahinda omuri Kabito Town Council. Katura mudeo ou President Museveni atayayire nyomwebazyo nakore mirimo minji yoburisa kandi akejunisa sente za PDM ezamuhirwe. Unga sente za PDM milioni 1. Unatungire milioni 1. Kukora tax na leka ukuntunga obwire usobole kukora project yange. Katoma kumyana kagule empunu 3 emtwara 85 emuka jigule emtwara 2 M15 M10 atandika nazo. Deo owabire nakora bwo kuvuga tax kandi akija kagureka obwa hata na risempono enkoko ente kandi agaruka hingana ebinyansi byende ogunagira ngo atungire birungi binji kwihatunge sente za PDM. Ekizigwe cyamani nyenda tanka ya amaizi agana sonota ni gaburabura kandi biru ni ziriguru kandi empunu nente buri kilo kimwe nikoze pira 5 rundi mukaga. Museveni murutaya yoru abira tambuire no mukazi wa Janet Kataha Museveni kandi ahantu hatenderize government ahabo kutahe miringo yona kureba ngo yatungure ntasi y'abantu bayo. Iki PDM kozire biya nanye ngakireba n'urugo kubanza ubunabanza kuzatuwazeza kureba omushaije n'umukazi we bakwatene umikono abakuronda twarone baturunda hamwe rero batwara responsibility yo kushashura hamwe niyo hato kushemesa abana kiba kitari mu murimo w'umuntu umwe n'umurimo w'abo bombi ukondeke kanungi mbwenu agomba masiko ukondeke ihana. Museveni mukugamba kwe ashabira abebembezi okureba ngo bayetegereza kurunje huru ya PDM kandi bajinywanisa n'imirimo y'entunguka eyibarukora myanya yabo. Nino mahali nyo na mama nukatika tutu. Baita harikaturamu isera matalo life scan to work. Na bwecho Korozile katuramu akabali taxi akatasobora kwita kwa mutaro avuzira kanto kwaragaruka kana gonza garuka konga tele kwaragaruka. Museveni asigira yahereza katura musente z'urkwingana miliyoni 26 komuhwero mukugura entibiri zenjungu okugura tanki ya mizi hamwe no kugura tukutuku. Bwanyuma yo kurugo makagadeo mukuru wihanga ajiro mu district ya Kamwenje kandi yija yagumizamu yazo muri Kabarore. Omuri Kabarore mukuru wihanga ajiro mu makaga Rosette mukundane omutura wa Chanyawara. Rosette nari sembuzi ente kandi ahinga nebitoje. Ente twagitunga yabaho embuzi zazara nda process kwa mansoroza maniwa yabanyinyi mu bwiro bwo twabyale biraya kukaba kwa munana twabyale biraya twabyaza ki maniwa yeje mbuzi ebiraya byayera so twabisarwire twayamuki twabistokinga twalinda ngo bibanze price yongereho twabitunze tuya mu miliyoni 3 na 72.
President Museveni atenderize Rosette ahabwo kushikiriza omuranga gwa gavumenti kandi yayoreka omugasho gw'abebembezi okugumana batayehururiza rukuyamba abantu nyamwingi kuruga omu bwororunuka. Manifesto yetu ya cyane na mukaga biri mu buhandike 4 acres model acres yina na wicho ni nsima ukorora ngo mutandikire kurugayo abo bona bumukorora Gasha kwa Jonan Tusingwire. Webare munonga Jonan Tusingwire twagumiza mu namakuru erizoba ekibina echa NRM cy'abantu kironda abebembezi aharengo orwaza town council hamwe na namagombora umuri buciro town council eri kushangwa umuri district yambara Prospat Hisekuradzire nowe yatoranwa ahantebe iyo bwa chairman kandi ubwo yarabahwa tine chakanze. Okutora n'akaruru k'abebembezi b'ekibina kya NRM ahari Buchiro Town Council mu district ya Mbarara kwabo kwihorere kandi Prospat Hisekuradzire umurundo gundi yayingura tine chakanisa ahabwa chairman w'ekibina kya NRM mu Town Council ya Buchiro. Abanyabuchiro bawe gachamani kwa movement. N'omundu gwa kabiri n'umuntu amugwesije kuba chairperson wa NRM omugomboreje mwebare munonga kandi enda kubagambira n'omundu gwa muheru kuba chairperson wa NRM omugomboreje ese tumwashitera mu ngaro abo kwa ngenda ngungumizemo nsahiguru mbone kurete ibintu mbirete nkayi. So we need people now abutura asindike kureba ngo nabo batuberayo kandi no buhereza bwatikahi abo kuba government ya Uganda. It's not kugira ngo oriyo no gambe bigambo byinji but in politics no kurobing. Ogu yashaba abanyabuchiro kongera kwatanisa no kwihara kwebaganisa mu madini hamwe n'enganda. So ntenda buchiro tagarika kwebaganisa mu mudini omuwodi omunganda ahubwo burungi gwa buchiro yitu esto atandukanye enda kigumizemu mpaka tuba mu ntoki omwe aho kweje gombora twagira ngo kito mu dini tekombekwa twagamba bona bamubatezi bakaruru aba bari mu manyogu nahingura nka chairperson w'abacyara nahingura ndi anapoza okurujya ranje nruwo y'ikibina cya NRM nakurata okutera karura harurengo rwa district hamwe na city akaraterwa rubyo kweza 2023 rwa 5 rwesabitera kwija kandi akana ko Prospat Hisekuradzire isimbira wa chairman wa NRM wa district ya Mbarara twongera kugitenga ruzitu ibiri tukabasa kuhagera kandi twitu arwiza kwesimba omisho a district Prospat Hisekuradzire umugandi makuru omukaro ka NRM abugumburira Nyarusizo mu district ya Kisoro Geoffrey Murera otwira chairman wa NRM nuwe yatorana kuba chairman ogundi murundi kandi yaraganisa kwija kutereza ibyentasiya umugomborera Nyarusiza ogu yihayobora urucana na 2 kandi Ivan China yihayobora 3 yagezaho kuvugana n'abadukuriye akuriye pate yacu tubereke imihari yacu kandi mibi kandi badusezeranyije ko bagiye kudukorera umuhanda mu kwa kabiri ko bagiye gutandika umuhanda. Joseph Muto Santos yatorana kuba chairman wa NRM w'Gombora ya Cyahi kandi yahayobora 50 obara kusinga Joseph Karimunda ubihayobora 40. Ndashima abatozi badutoye abampaye akarunda bashima ndetse n'abari bari guhagira opponent wanjye nabo ndi kubasaba ngo dufatanye abasingwa bo bikizana n'ibyarwo mu kutera karuraka bantu mu namba ni wona rimbakaze nabona uri kumushima ko yanyemereye tugahagararana inda Aiden Bataringaya hamwe na Keta tusarirwe bo abatura abo mu rukagwabo kuba umugombora ya Kashenshero umuri district ya Mtoma bekoziremo umurimo batabukiri bare eruborekero kurutwirero baremise by'entambara baryosya baryatagura bayetere nduru barukushaba ba district okubayamba enguto ezitwire zibaremise ntunguka ibare ry'abatura babukora Kashenshero mu district ya Mitoma barutabukire barucumikaho umuriro baryosya batyo baryatagura bwa nyuma yo kumara ubwire buringwa baremise eby'entambara rwibarira hango erizibire motoka kuraba
takira abagabo motoka uruguto rwitu rukafa kandi nirufa ibihingwa byitu bikabura aho kuraba mbenu abataka twayokoramo kugira ngo twosye ibarere turuteke turuhonde rugeho uruguto rurabeho tugenda twijaga tuyina abashaho turukuruga dutereko tumwe bakwija gukuba kujo mu kuba family planning akuba ninkora n'aba akodevu kijantu zakora muranga nturareka abantu bitu nkoko babaraganise burebuke ngu mwatuhereza buherezo bukire akwe nguteji nerabwa mwabashubuzi abaruku utwara ebyamaguzi umukatare akakasheshero n'akatare ka district akaruhinda ka district handi hamwe n'abashubuzi bona n'abana b'amasomero abakazi abarukuza kuzara neco busasi kushanga nguto zitu za mitoma zofire kushanga amagwaro gitu gafire amashomero gafire abantu tibinaho baraba business zemeriro muri mitoma sente zimwe zikija konke sente zijire abamwe abebembezi bagenzi banje baziba shaba government na munonga district yitu ya mitoma murebe biliyoni bikogwa president obireba kuba twashobegwa twayika kushobangirirwa otuyambe kureba ezo sente zo nkuto za cyondozibwa za manyayi za tori ibarero twire hagati y'enguto hihe nortindo rwa ncwera orukwatanishashaza irya ruhinda na ruhinda north erborekere kubatorana bashaba gavumenti okurbayamba etarukwenda kandi ahantu ho bashaziremo okwekoramo umurimo wo kuryekoreraho barikwehweraho gasha kwa Ben Muhozi omuri Mitoma webare Ben Muhozi oko umuri Mitoma murebe witu ativest umurunzi nikusima webare aho kutureberaho na kandi na nokutorana okureba TV West naza kumura okatse ningaruka namakuru agandi agarukurataho nagakushyibwaho Mobit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe agarukurataho abeje batunjero obuhwezo bwo kubashembuso mu kushoma kwabo omuru bushenyi kuntekora mu mwoga mwatandika ekitongore kandi mugaruka mu community muyamba abantu amatendekera agahigura gahakizinga ca Afrika nabo kutahinjendererwa kweru kushana omatendekeraga and that is an area that definitely needs policy direction. agarukurataho gabanaga kushyibwaho Mobit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe abakugamba nkunkozere bushawamubuza otwoine emyaka 84 omuruhwejo mu ohiraho kwesimba otwoire takugambira neki otkare buheju yaba mpango omukyaro cyanyu cyorukurugamu okozire muki noshanga narwo omurika gwanyu aro noshanga omuntu narwo omurika gwanyu konka iwe atakagambaga munayesimba okotakamuhuraho niwe ndikuza kwesimba omukaruru ka buhwejako nkanyija kamukaki abanyamutu betaka kurebere konka turantukurura bakabanza kumpurura batakandeba kwe nkanyija kwereka nzombere muhurira nini mwakaruru Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo.
Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna. MTN mama esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo banankisa bibadde byangu naye mwebale nnyo mwebalira mpulira ng'essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaami mu mutima mwebale nnyo mwebalira kula nga nze muwanguzi nakkonde nnooku. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Weyarenko mwerere n'omufaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo omubiro gurukushasha okubyamaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umumudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasa kwata nawe nywako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms is self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 manager ogito wagito konka batumu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri nursing, midwifery, clinical medicine, pharmacy,
lab technology otebirwe na za certificates omuri nursing, midwifery, pharmacy hamwe na bridge course. Twine laboratory y'omurembe ey'omweji ari kubangurirwamu. Tuyishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika orugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwo mwete gwitu. Tandika izuba, emirimo, urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure amatwenge aha mu miro nikikurwa ku rugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga shubura tere simu noti mushaje umunana mushanje bisha twina bitana shatu nemwe ninga noti mushaje umunana mushanju bisha twitano 00 mwenda. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi abo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mshanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina not rukumi. Ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwana mazimo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo gwija kunywa mucyara unama utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano shoka mufundurira kahurire nkamwana tera chairman wembaga akongeze bina ko kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kamizira hanga wanje tukanyiha ambi mucyara ndabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende ndabagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNBS kuri mucho wararotekatechera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakaruga ahagaraji street no bashanga Makanising street akizimbe cyaba sister hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata. Omakuru ageshweketi abariso muri district ya Kabarore nibasima umuringo go kukozesa okwemesa amizgenumi okutungura omutindo gwente zabo zamate. Ronald kwishiriza numwe omubarisa bente zamate okurga omuri Kigarama omuri Kiko Town Council omuri district ya Kabarore kandi ubwo yamara emyaka 11 ari kukozesa artificial insemination. Ronald kwikiriza mukama wa Kigarama Mixed Farm erukushango muri Kigarama Kiko Town Council muri district ya Kabarore no mu barisa baganyirwa mu kukozesa mizgenumi okuhatsenteze. Artificial insemination nuko okwata amaiza gohera hanemi okagaleto gateka muntu enkazi nekigendera ngwente ezale either enyana rundi enemi. Beto artificial insemination halona amaiza gokutunga gosokozesa kuzaza enyana yonka etali nimi rundi enimi etali nyana
uno yetaga ente nteke mu amazing nyemwenyana specifically rundi no tamu amazing no either no soko ya mweneme rundi yenyana kiri 50-50. kwikiriza nagira ngo kwihatandika kukozesa AI agoberemo ibintu byinji okukira munongo kurwanisa oburwiro burukoretwe numi hamwe na nokutunga ente zirukamwe amateminji. Nyona mbe nakulire my father used to have bulls at the farm. Biturutaru rwabaga rwingi enemenzi Rwanda nizichwa nizihendente nosanga ebintu bingi watunga enimi akatunga brucellosis uwajaga kora test usanga almost like 60% of your cows zine brucella. But with AI, no sang every bintu biona okutera harwajo. Then halomo talibulinte yona so giteka AI. No, because these are our local cows. For example, these cows started with our local cows. Ito ano mortoro tuzeta entoro, ubugenda ankole mbazete nyankore, waza bugana mbazete nganda. Buryo mu bulinta najikora kana personalizing. But me here started with our entoro cows, local cows. Nashobora ngo muri sakuza kutandika kukozesa AI ashemerire kubanza yagire biyakora. One, nyenda kwa advising abalisa bagenzi bange abainekero tonke cyange cyokosa AI afamu. Bataraba mu nsobye zange zinakozere from class and they went to look for AI. Baina kubanza bakatunga the technical advice, especially omuntu wakweta the AI technician. Then omuntu wakabiba semekusera is the nutritionist. Habukuba eze ensongi ibiri abantu bane cyo kujya kuyamba the AI technician ajya kujya kubanza kuyamba izi kugambera ente yawe no gitekana zoto okura bagisteka mu busoto ekim ekyakabine ajya kwegesa ente no gemanyirota ngwati ente eno ekira lengo ro giteka mu busoto. Then the nutritionist na ajya kukonya kwegesa nkokora alisente yawe habukuba ente zino kujya kurorango wakesha repeats her farm wa increasing your conception rate and wa yongera ente zawe zikutwara farm nikyetaga kuliso kurungi. Kwikiriza kandi uri mukuru wa Toro Dairy Cooperative Society nagira ngo omulisa shemerire kubanza yamanye mbibo yente yarukwenda rero yaheza kureba ente yatandika kore ko bonero bwo kwenda kwema akabanurwa mizige numagu ya jemesa. One oina kuba no manya kiki ekinseme kuba ninsero munte muno kumanya ngo ente eno ehikire kugitamu obusito runte kahikire. Halo ebiri general ebatwegeseze ba technical people na mono aba Uras ebatwegeseze okurola ente ngu eri tetekein ter settled ne gamba ne gurukireji ne nirukiruka ne genda kuli ne kwata kuno hati ente okurola ente atankoleta senses kwisana zetu no tanko ba suspicious gambe ente eno eriyo ne ntaga kutega bakaguze kikaguze ente kubetegere no girorota aruhente bokubona etegere arukinto kibeta standing hit no kusanga ente eyemerire ezindi nzigitemba etakwiruka ati ubugwire n'ubakweta wa standing hit kubente ezindi nzibazigitemba. Kwikiriza nagira ngo muri sashemerire kurebera kurunjente erukubera hace kuzada okwenda ngo ekazare nyena nunji nagira ngo nyena yaheza kuzarwa omuri sashemerire kujipuma dero nabwanyuma kajihereza umuhondo omushaha mukagezo kubanza yaheza kuzarwa enyana yawe kuzarwa wende kumenga shuwa musaha mukagezo kubanza enyure kitweto muhondo enyana bwe kumara kugwa hansi yet immediately get the weight of the heifer giteka minzani no so kwate kideya no gitekaho mukizinga mukitimu giteka minzani utaginaga mukadeya monda betu akadeyo kagarabye muno hagati muno ogiteka minzani umanye kilo zinga zenyana abokuba feeding yente actually no tura feeding yente yona it goes with the weight of the cow. Hine bizubu ebiyashanjiro mu kwemesa mizige numi bite bakabirwanisa. Like any other business, nka business end yona naito mu dairy farming twine challenges. Na mono bokuba nokosa AI. The biggest challenge to get nka abalisa mu AI they are the repeats rundi ente garuza. Beitunko kuntangeke nimbagambera ebyona nebiretebwa nutrition. Kakubente yawe talia kurungi then bukeja habwire bwo kumanyere ente ngwati etegere lekangiteke ngitekanza bo giteka mu busuto no sangangu repeats afam yawe nezikanye nyowe ntakatandikire ntakegere ntakengejinge ba nutritionist kunyegesa nko kunseme okole byo kulya byange
wasangaga nyine conception rate of around 20%, 30%. There's a team na performing kurungi actually celebrated na boja farm tukasynchronizing enti 10 twazitamu obusito and we got 5 cows. nagira ngo abayurasi bamuhwerire munonga okutunga embebo zente za rukwenda ekitongole kya yurasi kyehireyo okutungura omutindo gw'ebyoburiisa mu Uganda okurabira omu kuheereza abariisa embebo nungi y'ente zicookire ezirukukamwa n'amate mingi. Ahabwa TV West nde Elias Rutugusa. Bo abazire na nabeegi Chitembe Model Primary School omuri Bushenyi basimire Ruhanga abwo buhwezo bw'ebitabo na n'obucumu na sete n'ebindi byokushomeraho na tanka y'amizi ya 15 ebibatungire ku rugo mbeshitongore ekitari kya government ekya MYD okuruga omuri UK. Ab'ekitongole kya Make Your Dream okuruga mu United Kingdom ahabwitajja mbarara borekera okuba atungira okushaba kwabamu abaziire abakitembe Model Primary School kandi omwa buhwezo bw'abeegi bishomerero batungire buri mutanga y'amizi hamwe n'ebindi. Babaletera 5000 liter water tank yatahari atazikari ngabona headmaster akangambira ambu ekizibu ky'amizi nayatutuyo zo mu season yo kubura amizi mu cyanda ekizibu ky'amizi cy'ekizibu cy'amani muna twabasa kuba donating ejo water tank ati njera kimwe kisheme muza kwikora mu murimo mu installing bari mnonga basebo kandi nabanya nimbashaba ngumugunze muna twatwagaruke twabeto myanye ndijo kazara haroza byaryo ko mitakara kandi munkize mbasimo muri ngo mutano okuba ba youth barungi abo kwa mabari go kure bari go bindi turakumanye kugenda n'ishoko kumute kora mu mwoga mwatandika ekitongore kandi mugaruka mu community muyamba abantu sima abantu abo okaserini ensime beka na yenyisime okusanga tukikiriza mu kitembe binyo yatunga umugisha ko kubanza tukantu yo turonda mu nirwaro twarganira kwirwaro rya maruturemeriye naryo nsa kururonda aka tukasanga ibite twasa kureta ndubasa kwata abakazi bende. We want to thank you for everything. Thank you for everything that you have given to us. We thank you for your support and may God bless you. Abeegi b'ekibiina kya katano ekya mukagamo n'ekya mushanju nibo batungira obwezo bw'obucumu hamwe na za seti. Nimbasima munonga abokuba obino ushangaro abaziire obundi abatakwebasa umukugura nk'ebitabo nk'ebi nkaseti nk'ezi konkanye n'umugisha kandi n'amasiko kugira ngo ebi binte bahereza abana aba nibija kubikoresa kandi ushangana n'abashomesa ubundi tubateganisabwa bamba handoringa abana aba akamba babona materials zo koresa mu karasi echo bakwereza kikoze seki omurimo gwacho simo ituriyo tugendera home province yona nomburebereza ubwona negira mutakaroha umukugira ki umukukora je Twagumizamo na namakuru abakikuru n'abagurusi hamwe n'abantu abarukwetenga obuhwezi abarukurenga omurigana okuruga muri Katete Central aho mu Rembo urwambara nabo birukanjirwana n'obuhwezo bw'ebyokurya ebi byahebwayo ab'ekitongore ekitari kya government ekya MYD. Ab'ekitongole ekitari kya gavumenti ekirukora mu kutugwa akanyabwenge birukanjirira abantu abarukurenga omurigana abarimu abagurusi abakikuru hamwe n'abakateyamba na n'obuhwezo muri Katete Central. MYD ni nkisima tine bukomo n'obugarikiro abo kwijukaho bakamanya ngo nitwe turi abakikuru batarukwebasa bakabasa kuturetera icyo kunywa ekirumwe ushuka ekirumwe muceri ekirumwe bunga ekirumwe sabuni aba bebembirwe na Tukunda Praise orukure ekitongole cyo muri Mbara kandi yashobora habwenshi bashaziremo kwirukanjira abantu aba nituyamba abantu abahansi nkuko twasharamu kuyamba abantu bakatete abatarukwebasa tubahereza ibyo kurya tubahereza omwonyo tubahereza shuka nanka obunga twabahereza amahuri abebyo butegeje umwe n'abarya no yakuba umuntu atine sente eriye mutwara umushanje yo kutandikira hita urugamba konka rukwena ngo abe memba company nemuhereza umugisha gwo kujoyininga akaba nayega nangwa bakamuhana position ye bakwita intern
aba bagaba ebintu ebirumu sabuni obuhunga amahuri omunyu omuceri hamwe na n'ebindi nisibe ekitongole kya MYDH erikushangwa omuri Katete Mbarara kugira ngu ekwasire aha muntu wahansi yishwe omuntu wahansi kugira ngu emuhereze ebyokurya emuhereze ebyokweyambisa omuka nka sabuni abantu bingi hariho abatakwebasa kugira ngu bagure n'ekitore kya sabuni konka washanga ngu warugaho wagenda n'emiti ebiri ya sabuni wagenda na tray y'amahuri wagenda n'akashaho k'obuhunga wagenda n'akashaho k'omuceeri wagenda n'omwonyo ruyare ekyo kitongore nikiba kyayamba omuntu wahansi munonga nkanye ngenda kubasima ngo erizo bimwe mwahikiriza kandi mwija kandi mpamya nibija kwikiriza ekitongore kitu kandi bakyegiteho bamwe habatunga umugisha gwo kutunga habintu ebi bayereka amashemererwa ahabwe ebintu ebi batunga kibyantereza aho kuba nishima mnonga cyatumye no kwera ihanga amakuru agagashakwa na Gudi Fatuma umurego witu wa TV Stumurunzi ni nsima webare aho kuturebera hona kana no kutorana okureba TV Western Chirize mbase kwa nimpumura ukace ningaruka n'amakuru agandi Ishaka Adventist Hospital erikushangwa muri Ishaka Bushenyi Municipality nibakumayisa kwa mashomero g'ababiri aga School of Nursing and Midwifery na School of Allied Health Sciences gina mashomo ga diploma na certificate. School of Nursing and Midwifery harmu certificate om nursing midwifery, diploma om nursing extension na midwifery extension. School of Allied Health Sciences twine certificate om medical lab technology emyaka ebiri, pharmacy okumara emyaka ebiri, certificate in medical theater techniques okumara emyaka ebiri, diploma in medical lab technology okumara emyaka eshatu, pharmacy okumara emyaka eshatu, higher diploma om medical anesthesia okumara emyaka ebiri twatanise na Bugema University okutandika okushoma okwabo abari kushomeraho bari na short course certificate programs om counseling and psychology, project planning na management, fundamentals of computer and customer care. Tere hanoti mushanju mukaga eshatu atanu na mushanju makumi ananina nshanju na mushanju Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room na 17 ari Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga atano n'itano cyenda na mwenda ananina tina events nito twango muri burenge rw'izuba abino buhereza bw'umurembe katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina amashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terikuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Abanya-Uganda kandi abanyashema nimbaramusya mwena omuzina lya Mukama amazina nikabami Helen na Hurira owakitohwa Kabohe Shema District nkashoma ebyo kubara abantu no kuba planningira ningashi ekibakweta population scientist niteke emigati eya buri kika ninkore enkwanzi zo kwehonda kandi nintebekanisa emikoro ninga chete events management ninkunda omukazi na buri kimwe kyona ekikukwata hankurakurana y'omukazi nicyo kitumire nayehayo kugira ngu muntume mbakikire omushengero rukuru ningashi parliament nahabwe ekyo nyesimbire ahabwa woman MP Shema District nimbashaba obuhagizi bwanyu mwebale nukira guterwa umutwe guteganisa imirimo yawe ego buzima doctor koze somba zo gwa head aid okuherwa ko kubanza wabonoterwa umutwe head aid nekora juba ekutambira umutwe okoraje imirimo yawe head aid nekorwa aba Med World Pharma kandi etongozibwa aba National Drug Authority head aid neguzibwa mu maduka gona agari guzembazi y'abantu omwihanga
mamanze nalyachi era ddala kituufu olina kye walya nguza ebizigo kumpi konteina namba biganye saagala kufaanana bwe nti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kaibanda omusajja ngobya olususu lunnemeseza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kiikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Ifune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700-670-691. Otwelaronda piki ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za piki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhorosero na riti Comet oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika kya roller kirakoze za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubara tera noti 3 23 nkaga ni 2 YMCA Comprehensive Institute is Uganda's first private chartered as a degree awarding institute that offers a variety of programs to equip the youth with skills and knowledge to succeed in their career. We offer degrees, diplomas and certificates in accountancy, business administration, decoration and events, clearing and forwarding, catering, fashion and design, cosmetology, journalism, computer science, industrial art, electrical installation and motor engineering. YMCA has also introduced a bachelor's degree program in early childhood development, plus a bachelor's of primary education and diploma in primary education. Registration is in progress at Wandegea campus and Buambo campus along Bombo Road. To apply for our ongoing April and May intake, contact the numbers on the screen. YMCA Comprehensive Institute, the first chartered private other degree awarding institute in Uganda. Here just searching, still deciding, what am I watching? We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm at my business, enjoying success, nachusa address, all our progress. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. That was it. With what internet? 4K HD, non-stop action. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Jerry car. With MTN. We are what? Unstoppable. With you and MTN together, our progress is unstoppable. We are what? Unstoppable.
umubare gw'abantu abarukwata uburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire uburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okwikanira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'uburwaire bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa mu mubiri gwe obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omurro orohererwa ha mubiri okwamani omagara gona na n'okuzimba enturugunyo okuntu korukubasa kwerinda uburwaire bwa mpox yetantara okwikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okeberewe kikahambibwa kuba ine uburwaire bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa omurwaire oine obubonero bwa mpox guma naaba omu ngaro orukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer tunga omubazi okutsirika oburwaire bwa mpox waba ori aha rutezo rw'okubukwatwa wakureba ninga okateekateeka ng'omuntu aine oburwaire bwa mpox tera aha namba etari y'okushashurira sente not munana not emwe not mukaga ninga otsindike message yabusha aha mukutugwa you report ahari 85 not obutumwa obu nobukureterwa Ministry y'ebyamagara n'abakwatanisa n'ebindi bitongore. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Erizuba nza kutayire cyaro mufite utosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa. Nebujumana oyuzeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'ibaawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kishupa kimwe enkanda zoona zikaziranira hamwe kusharura embazi y'ebishaka y'okunaabisa abaana baabo omwana naabasa kwesiga movit habo jerry aloe vera ninga she ovacado papaya movit okweyesiga izooba lyona. Umuzeire ukayenzera umwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzera umwana wawe yagira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nbaryaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirwe je nitushangwa harumaya nanziga Sakarodi tuterera hanamba zesimu 0 ashatu n'ishatu 00 oba tuterera hari 0 mukagina anana munana shanju n'itano 00 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary day and boarding school. Mwami Musoke, you are Mwami Musoke, naffe tukimanyi nti business zifuna ebizibu era leero tuli wano kuyamba. Kunyamba? Iye, osobola okusasula omusolo gwo nga 3 June terunatuuka. Kyotegeeza 3 June yensalesale okusasula omusolo gwo ogumanjibwa nga temulimu wadde ngase? Iye, bwe kiri. Ekyo kankikole kati mbadde mmanyi munzigaddewo. URA ekuyamba kusigala mu business. Weewale okutaataganya bizinesi yo sasula omusolo gwo ng'ennaku z'omwezi 3 Juni 2025 terunnatuuka kikole kati yita ku ssimu etali yakusasulira oba WhatsApp oyambibwe Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda. Wabula mu ntame bw'okolagana ne Harapa Travel Consultants gaba amasanyu meereere bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai n'awalala bakola ku bya passports, eya tickets, hotel bookings bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga balina n'enkola ey'ekibanja mpola Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 ne level 3. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara,
They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Are you part of a talented Catholic or Anglican choir? Sing for a chance to win cash prize of up to 36 million shillings in the National Martyrs Choral Festival 2025. Simply register with only 100,000 shillings. Using Airtel Money, dial *185, *9#, enter code 1175850, the amount and customer reference. For MTN users, dial *165, *4#, select goods and services and the merchant code NV3. Share a 3-minute video of your choir singing a hymn together with your payment ID to our WhatsApp 0776 877 528 with the choir name, church and diocese before Wednesday 14th May 2025. National Martyrs Choral Festival 2025 is brought to you by New Vision and its partners. Nabaramusi ninye Didier Drogba umubaro gw'abantu abarkwinga n'imitwaro 25 nabafera umurubutandu ahanguto zo muri Afrika buri mwaka iki nkinyerekereza abo kwa butandezi nizibasa kutangwa kwaratenda jireji kwerinda butandu pichi nizikosebwa munonga muri Afrika omushabazi ni wari kuvuga mwena mujware helmet yetegereze jo muhanda hamwe na motoka zurumu utakaza hagati reka hakanya kurugaha motoka ekuriyo misho waba ari muhanda kwaratara amateka agakuhewa twena tukuma magara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. Makuru ageshweketsi amatendekero gahiguru agatsizinga ca Afrika basharamu okurengendererwaho erahwera bejo mu matendekeraga okushoma omuringo ogurukumanywa nka competence based. Aba batwire omuruterane rw'ebiro bitano ahitendekero rya Bishop Stuart University aho mu Rwembo rwambara. Bwanyuma ya government kutandika henkora ya new lower secondary curriculum obwata matendekero gariyo mukutekatekera bejaba baba bashitiro mu matendekeraga. Then we also went within a program. You get the course units. We looked at the specific competences per course unit. Then we went on looking at the the credit units. It doesn't matter if we are called university professors. It doesn't matter if we are regulators, we are just crushing stones. And I think where we want to take higher education is from the point of crushing stones to the point of building a cathedral. We are going to involve the world of work much more than we've been doing. And that is an area that definitely needs policy direction. Ortera noru rwasharamu kwerengenderwaho ningashi curriculum erahwera matendekera go kushomesa beji omuringo gurukumanywa nka competence based education. Ibura ryemerumoro rukaretwa abana kushoma hato mwana bakamushomesa photography na media kandi batamuhire byoma byenyini ebibariyo bakora ki nakorera ho practice hato mwana akishobora ajya ngunyoka shoma mass communication konka kandi ombuze byashomere ataratungire mugisha go kuzo mu field akareba mass communication ni bagishoma bata. With universities to ensure that the curriculum at universities are reviewed and tailored to the competence-based mode of teaching and learning. Ahansi yenkorera kumanya nka agri competence based education amatendekero ngahwera bejo kutunga obwenjo bwo mutwe hamwe n'emyoga yebyemikono. Omugani makuru agwo ngo makuru agunabasa kwani kusyaho echireki kandi wanaga kusyaho ndi Elias Rutugusa ni kwendeza echiro kirungi na weekend nunjo takarga TV West. Nehinda
eshaaha za 3 z'ekiro